Uritingwe botongeria ni kintu kithira kina itumi na kuringana na mpumi cia Infotrack bone botureikia kwariria kiri mubango yo aro siasa no wetana mbere kwithira wetana mbere kwara na batu wetwira no wetikaniria na mpumi cia kambuni chotira cithira ikiya na kuonania ura mutongeria thirite akiritangwe nibyo biongo batire kwithira we muringi kura kuolelia no kona kauma ngwe thirite ikiritika rene ya matura yana tukothurandite kirinteto cia wero thaithatu Mutiyumo kuma Kilera Embe North kurira Kyoto bakiwa mwana wo norwerwe ni antu bakumenyeka. Ura wari minister wa mumbire na twana Thrakanithi Beatrice Kathomi kuwa na butiro ngwe mweri muthiru ni ngavana Njoki. Kiri arwe siasa turodelia mpumi cia uritingwe kiri atongeria ciithira ikiumania kiri na kambuni cia utwiria. Arigitani bomero Thrakanithi Embu na Kirinyaga kubwithia maandamano ya thiri wakienda kuandikwa na kandarasi ya Kiontwere. Mathithio ni Purity Richard. Mutiyumo kuma Kilera le Njoka Embe North ni bakurira Kyoto nyumo ya mwendo wo kworowa ni antu bakuwa ni bakumenyeka ni ba NPR nture ne umutiyo nende baduwa ni bakwenda Kyoto kia mwana wo nara kumania riboti ya borisi ni ati mutano yo na dieto Kelvin Murira Murungi wa kurubo miaka 19 orwerwe ni mwingi akiringanithwa na wamba na ethirwe ari ntere cheme ya kilomita 14 kuma ketuone kia borisi. Nicola Chavari na Tetoi. Gikuo ikiriro o kia nyina muciari go Kelvin Muriera kuma ntura ya Kirera mwana akwirikana no miaka 19 na ntugo ya Njumaine Rukiri iri oethiro akwite antu family ino ikuga ati ni antu bakumenyekana na bamwe bao ni antu ba NPR Petete ngwene ndari interwazimo yento deiza twanu sentara kebe nao ni muna ende no nde trebonge nde nama nde vere baba KPR anjirane bagezeka bakawa bakoro nyonge atamangi sio mwere yuonze o inde ira ndagire nyeweta o nyabaraba ngare bori sege ya o indari nare nyabe ya bankure ndare mwenyi weta na no ko ka pati cha wakerwa ne yete na ti yete mantu yo ko ye ro te bamwete abi bamwete ketheli yo te bamuritere mucio muntu baita bamutendera na ugithakene baro mutunura muje bamutunura bare antu bathatu lakini baro uturana ugithakene bare antu 10 na bamuchambulia bamorwa ta uto amwethira na kwaria ambira nkundia roi ndamwa ye no utemangite ambia onire ompore Njakubu ambia Njakubu Pinasi Moresi Kome na Ntere na Songe ibantu ambere kumaruga athira bane bake PR no amwe na ogo no ospindi gwe Embe North tonjare ndi marando ekujira augite ripoti ira baene okire polisi ni ate muntu ojo oragirwa imwingi na utire muntu no mo aringa ripoti akiuga imuntu ngania amwatire wapi wao komlina sisi wako hapa temeka formal report tena inakuwa investigated lakini kianza kusema ni diari watu mtu mimi hapo no report of such kind kuna vitu tunaangalia kuna vitu inaitwa seal processing inaangaliwa tukipata mtu amekufa kwa bahali tunaangalia huyu mtu ako na any physical injury yes no were there any signs of struggle at the scene yes no na kama hakuna tunapamrudi mtu mwingine alitoka mahali mwili ukaletwa hapo mwili ndio ulipatikana hakuna mtu alipatikana kwa scene sasa kama suspect anapatikana open justice utasema ni NPR we cannot say that indikiriro ogya family no ni ati ibone Kyoto ke mwana wao nontu obakurawa na kinyanto baba kuthuganirwa bayochirwe matagaria oni ndirwa anto bawa ansia bundoki ya batara bundoki takwe manto ya yaronekana lakini thai bana kwa bundoki seke PR ile bangenta saiti ugakothwa bundoki na ethete ya kulinda mwana insi no tweke mtu wa bundoki ansia na witambua muno ansia na bundoki na babati kothwa batena bundoki yu no tuto kurara nye kuthiurongo muno tukutora gwiva makinyo kara gwiva bwa muno kwa kya no tuntuko kinya mukuru ba watira ndare no bwa muno ndare nkarete musini ngote muntu wari musi no to kinyi no tikare ko ndare mitene ntaise kinya karara ndimo yoni ne wankoro otuko atoto enda kinya endo kwa thirikari antu kinya mwamba no muka abati kwenda sariene
akinya kabungo atura kuno ntwa batwire ndene ni ana bakatika kiorowa nontu tutikorwo mona ringi ndi ngomba thirikari intetheria antu imenye yanjugiria ya mbiri uchunguzi kuhusikana antu bakwa babatie batikaendelea koro na thirikari enthiatire menyo nimbi mwana u araiyete bau bawatwe na nya bindo kiu bathanetu ansisia ko isia kuthiria antu babati usuno kuma Kirera Gembe North, Peter Class, Chabari. Ururari Minister wa mumbire na twana kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi Kabiriri auwite ni uma na butirwe gwe mwambirione yo mwaka yune ngabana Njoki Kabiriri ura wacho itike mujumbe wa mwekuru kithurano ne kithiru auwite arungi kirongwe tariki 13 mweri muthiru ende atuwite itumibya kubuto kwawe kwa bobo tethira bwe muingira kiroto kyawe kyochwa itike mubunge wa mwekuru mwakene yo 2027 thirikari ya Tharaka Nithi nirikitio tumiria kanya kau kangwe Samura Geshima na ripoti cheo ya kukua munde irio ukinya mweri urungi kuma Beatrice Kathomi ura aijikene mono takabiribiri arabuto wira ya uminista thirikari ni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kathomi ura arari minista wa twana miumbire na mautungata kire mwingi abutirwe wira i gavana Muthomi Njoki tariki 13 mweri muthiru ontobra wewe ngwa akujirite akiaria kiathoni kimwe ntere cha chuka. Wakati nilikuwa naomba kiti ya mama county zangu hazikutosha, lakini ninasema ni asante sana kutoka kwa moyo wangu. Vile hazikutosha nilipewa nafasi ya kuhudumu Tharaka Nithi County kama waziri, lakini hiyo kazi iliisha tarehe 13 January this year and I thank God for that opportunity. Amwana kuigwa Kathomi atugite tumia kubuto wira Weru TV nionete barua ira imubutete arakuringana na barua enu ambite kwandikirwa barua chinge chire akiuragwa aithetere wewe nari na gitumie kimutethia kurega kubuto wira. Barua ya mbere ira andikirwe mweri wa 6 na yingi andikirwa Disemba mwaka muthiru. Akumbereni Kathomi na igwikite akilalamika ikira augaga ikuingirwa na bisa barabangi bathirikari ya kaunti no atika igwike kiri mwingi ontubura augaga bwari bwa kumuragira kiroto gyake agichiacha. Wacha niseme waziri Njoe, kwa sababu najua nimenyamaza siku mingi sana. Kila wakati ukipewa nafasi upeane viongozi waongea unahakikisha Kabiribiri hata ongea. Waziri Njoe, hiyo lazima ikome. Hiyo lazima ikome. Tayari thirikari ya kaunti nitangachirite mwingi batume maromba makujuria kanya kakawira. Ndeto ino ende iriumire warira kirichiacha cha kithurano kia mwanka wa 2022 Kathomi amwe na gavana Muthomi Njoki baringa gachiacha bare amwe na tikiti ya kiama kia UDA. Profesa, leo utanisamea, unajua mimi ndio nilikuwa nasimama pale nawaambia mmoja ni bunduki na wengine ni banda. So lakini sasa iko hivyo. Kathomi ende ariuga amwe na kubuto wira atikwite nkoro kuthimbere guchwa gitike mubunge wa Ekuru kithurano ni kinene kijite. Kiroto gyakwa kia uma ni representative kile wa 2027 nkumuromba na geteo endenu ya kinyamuse tugwatanireni turekia ni murekio. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima. Nyuma ya meri ya Kawira Mwangaza kuoneka akiwa ni watumite ndinji mutuma kinyewa kinyete na kinya na muraira nguwa mona bya korea Profesa Gitile na Itole na umirete Kawira na kumwira atine eteo kiriwe mwene na kinya kiri atongeria bangi Bameru na Itole wete muntu wina ume potongeria atiumbo kwithira kirite meambura Kawira arutire ntere chiembe ya kwairia mutuma Anthony Boniface Mongera na ribotie. Na meri gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza yantuko embere echo akimenere munini bona mutuma ntoithinkia ndireta kwithira ikimenerwa kinyayo ni ntu mwanya au ntuko echo imenene akurobanjuri ncheke na atomeria ntuko ekoronio yamenerwa ne kurba kuma kaunti ya Meru na ntuko narua ikaraje kumenerwa Kairi na Thomi na itugwatanirite na Profesa Gitile na Itole urani mwaria o mantu ya siasa na mantu ya utongeria tuigwe miari yewe
oko ni nteto ji prof. Yes. Karibu sana Kiweru na thank you very much gutoka togeni. No twire pengine kona kana no kumenya kiria kitukenderea ndene kaunti ya Meru na ntibe tubagichumirie na wingi bamwe bakimumeneria gavana Khaira Mwangaza pange be mukatha ndukumekio kono tunete meri wewe pengine no mikira urito no gumkwatanira ayo kana utigwitikaniria cha mutongere cha muthomi meariria ireka wira is a disgrace for women leaders anywhere in Kenya. Why prof? Because we expect better from women. Women are nurturers, they are more reasonable, they approach managerial issues with some degree of calmness. Kwaria kwoke kurumana na gua ngainda bwetherie tipu anto barakio. You see Meru twina women leaders, we respect them. We are women chiefs, we have women sub-chief, we respect all of them. Na ebelete manto ako are respected. Nonto respect is earned. Is not? Is earned. You have to earn it. Nende miaririe ke atiko earn. You need to respect antubange atongoria bange kenda wa respected. Nende miaririe ra nara is a complete disgrace to a leader. Lakini prof katiba Kenya kuna freedom of expression as much as freedom is earned governor na kana kauka nae na rudha na uhuru wako express madhugano jawe. You know, the only right which is limited is that right of free speech. It does not extend to vilification of an individual kana community. Kwa kuuga kana imbonete bakichumira na kuuga bakaithiro bechokiria governor Kawira intobiria kuana kurira mutuma atikachokire kumwikira iboka ire pengine no gwetikaniria boka na you think that is extreme? No, I really don't think it's extreme non today. First of all, tutokunyago meaginyago ebia urere mutuma gwethera dikinya ni urongo aina buo etomire urerete kithago ebia urerete muntore. Do you need to come and tell us uote guo mukristo? Prof kuna some kiutongeria no to mo lecture wa mantujo tongeria pengine nuko na ja kuna repercussions kana kuna thinje batere kudrikine kwa governor oja either legally kana traditional way ukira mira cha Meru. No, okela mira cha Meru. The problem now is why ta mira cha Meru re ote me ako punish moka. Onto moka me ate me veta ke njori ncheke. Ande moka ate me ako punish. You see Meru bate me ako punish ngoro. Na bate me ako punish mundo moka. Onto moka ate ngwatiro. Lakini ote moka ambege akotori antapare koyo. Ende anto bomba kuria njera yambi. Njera ya charia ya Meru yo mwera nawe chore. Ndegwa jauga kisheria kana legally sheria itinkome. Ya Meru ite sheria yongo Kenya itinkome. Kwa kukalia kumanisha tena tutwira legal repercussions. No, legal repercussions me mutuma ambo mutekini for defamation. Enondo I can tell you wagua is not accurate, yeah. Lakini mayandivai to mutuma na igino. Ekenge prof no kona jante to eje kunega mbali tita kuthikirwa tariki 20 mwezi uturi na likethirwa rigitoka na ruling ikethirwa kithika tariki 14 mwezi wa 3 mwezi utwitite pengine no tunothomete na nuyo gutegera nteto na kuraja muthomi no kona psychologically ja pengine ukio governor kugiria gwita thaeji in preparation kiri process ya ikambaro ya rikotini wena senate miarerie ngavana kwaria ya konete ambare reteta njireke nondo ipanikingie meote meawataki muntu theri utibwa gwitite anaua nganda mubithirio ko bonkona ya ambarira reteta njireke na etumi reteta njireke ozo no kona borara gachagura etire ya mbarira kawira ritana mwanya na rera Gachagua no umwe uti mwanya nende nondo uti mwanya nondo court no kurigana re ya bwithirie decision ira ya housing levy ya ure public participation uti charie umingaindi na ya mbarira kawira
based on the public. That is true. Professor Kimwa gitumba kuriri kaburuburu kiria Meru ni ati kagitene karia governor Kaira chwaga giti bichera chalingi man onwengo uronekana gicho ngwete kyotekana. No ntekana supported Kawira. But now you daiji nande ukaraja utugwetikaniria na utongeria bwawe no tugwetikaniria pengine tukona za kwena tukwetuita cognitive dissonance. Kawira has been a very big letting down to the people of Meru. I supported Kawira completely because I believe in women in leadership if they are given a chance. But the Kawira, when he became the governor, he became a man. Kawira atabwiri kunenkro tongoria bura non tuende kare metwe ibon to ina androyu muntu akora mwingwire Kawira aitaguria ndoba pochara Amero bawanga yembe iwatagia mpuo. That is what is happening. So maoni ja Professor Gitire na Itule muthomi na Mauritania Universities mwanya na kuma aja Rimpa Rongai Kajiado Peter Boniface Mongera. Pomisi infoturakire kuma muthenya yoro county ya Murang'a ni yatongeretie kirimantu igi uritingwe thigurune ya Kenya county ni ya Meru iri namba 35 Kenya na yo county ya Tharaka Nithi iri namba 13 kiro kire kinene ni ati nimbi county ingi kubwithie ira county ya Meru itikubwithia siasa ichonekete ukundeketu ria Meru kuchane cia tongeri ikioneka kulitia witi na mbere na bwetera nende ni kuona kithira Meru ikethira ichokia nkuma yayo ile tuirie Phineas Imana aina ronoro rwa siasa. Kambuni ya kubwethia undondoria ya Infotrack nirukiretie ripoti ya kuonania uritingwe ba watungeria mwanya bari abunge bekuru senators na kinyoritingwe ba magavana ndene ya county mwanya. Kuringana na kambuni nitariretie nitherekele kia mantu mwanya mbere ya kumenya uritingwe ba muntu arani amono utumiri bwa mbecheche mwingi kuingia mawirane ya kampeni na kinya kithira mutongerio nethaira kiari na kuthetera antu bararo amirite. Kiria bunge kaunti ya Meru itithirite kioneka kuthara ara mubunge wa Kweburu ni Rahim Daud urandeni anthigura Kenya yukitie namba 76 akathiatwa ni Shadrack Mwiti ura yukitie namba 92 wabathatu ari John Paul Mwirigi urandeni anthigura Kenya yukitie kanya kaiyana ria twili. Kirite kia seneta kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi itionekete kukia itibia uru arakieke mubunge wekuru kaunti ya Tharaka Nithi ni onanitie kukia namba 8. Tokena ina mane ndikiro ritingwe wa makaunti kaunti ya Meru yoneka kuthikilwa muno arane ndikire kaunti chionde 48 kaunti ya Meru yedirite kiuka kia kanya ka 35. Kaunti ya Tharaka Nithi edire gichoma kiana kukia kanya ka 13 ore kaunti Isiolo yuyukite kanya ka 43. Kaunti ya Murang'a iratungiretwe ni Rongo Kang'ata yonania kuthara bunene Gladys Wanga akitethia kaunti ya Homa Bay kinyayo konania uchamba bunene. Na kiuria kira kirio nimbibe biongwa kaunti ichethirite ikibuthakia ira kite kubwithwa ni kaunti ingi. Ngerekano kaunti ya Murang'a kuringana na rwaria rwa Weru TV yari na ruwa umberene na gavana Rongo Kang'ata na ithirite itarakia mantu mwanya yara kombika niyo tethetie kaunti ikethira ikionanakia kuthara bunene. Bumwe ni kwaraniria na kwatanira na MCAs onto butethiritie kaunti ikebukandwa kirithano itinetumi. Mafikira yetu ni kuongea na kila kabla tufanye chochote tunakaa chini tunakuwa na mazungumzo ndio. So kila wakati tunawaita MCA pakiona iko kitu inaenda njia fulani tunakuwa na mazungumzo na kila mtu afurahie na aweze kupata kitu mzuri. Hiyo ndio mafikira yetu.
no ringerekano kaunti ya Meru ina arimi bairia mayani kahua na kinyamira batithirite bakioneka kuretwa amwe na kutetherwa kirio kura kwa arimi bu ekiringanithwa na kaunti ya Murang'a arairongo kang'ata ethirite itarakia kwatanira ko na arimi bairia obatethia kirio kura ko. Ukiwa mkulima wa maembe ama wa maziwa hapa Murang'a, tunakupatia kadi ambayo imewekwa pesa takriban 2,400. Ukienda kwa duka ukipatiana hiyo kadi unapewa chakula cha ng'ombe bure. Nori kaunti mwanya irio ya Meru ithirite ina Meru Youth Service irongo kang'ata wa kaunti ya Murang'a na utariria mwanya yuawe na kaunti wingi arawite ni beka kiandu kimbithi bande ni achukuru cha ubundi na utea endi batithera bakirara kienda kuniya utumirwa mbecha irongo na witana mbere no utariria bungi barabethera bakibuthakia ni ati arito babathiria thukuru ni bethera baibaya kigina kya kwambiriria ngwichi obobongwa. After 2 months ndio sasa tunawapeleka polytechnic za county. Pia huko hawalali. Ni kwenda tu unasoma unaenda nyumbani. Then after 3 months unakulipia examination inaitwa ya NITA. After examination ya NITA unaenda nyumbani unagojea examination itoke. Ikitoka tunakupatia 15,000 uweke biashara yako. Alafu tunakupatia tax exemption ya mwaka mmoja, county haitakulipisha single business permit mwenye anataka kuweka biashara. Na kenda kutekethira kwina utumiri bobuwe bambecha irongo na utariria utumiri bote abo kinendi arabomba kwithira bakithia taira kinyimbeche na ikwithira ikioneka kuma kima chibitari. Watu ngapi wako hospitalini, wameenda huko juu ya disease ngapi on daily basis? Yes, you real can time. See. Kama pale unaona ni 6,543. How do you wako kwa hospitali zetu? Hizi ni zile disease mwapeleka, hii ni pesa yenye tumepata. Ni bethirite bakithoma kuma kire county ingi na kumenya imbibombe kia kwithira bakibuthakia kenda utetheria county ya Murang'a ukura. Idea mzuri lazima unaitafuta mahali popote. Nikupe mfano kama hii maneno ya revenue. Tulienda Kirinyaga na tukaenda Laikipia juu tuliona ni kaunti ambazo ziko juu zaidi mambo ya kuchukua own source revenue. Tukatoa idea hapo. Hii maneno ya ECD kurenovate tulitoa hiyo idea Kwale hasa wakati wa muhula wa Bwana Mvurya nikiwa senator. Hii idea ya county kuweka rami nilitoa Kakamega wakati wa Gavana Oparanya. Basi mtu anatafuta idea mahali popote kwa kaunti zingine. Kukarikanwa kaunti ya Meru kaiteneka wathani bwa kiraito murungeni arine ne kundiki utetheria ukura kwa kaunti no mitithia na mbere kirake irenda Vision 2040 ontobra irongo kang'ata tarete ni ontobuthite ndeni ya kaunti ikie na bomithia bonene. Kila kaunti iwe na an economic and budget advisory council. Pili, sisi tunaamini ya kwamba hatuna wisdom yote hii dunia. Hapana. Venye nilikuelezea kidole kimoja hakiwi chawa. Basi na kuishi kwingi kuwa na mengi. Basi hawa wazee wa Murang'a wamefanya kazi kubwa sana hii dunia. Wametengeneza benki kama Equity, wametengeneza insurance companies kama Britam. Na hiyo wisdom yao, basi mimi kama governor nikafikiria wacha ichukue tu kasehemu kidogo. Ene ya kaunti ya Homa Bay okulukira kinya mitandao ya kinendi gavana wa kaunti Gladys Wanga nonekete kutariria kureta mwonjorithia ukarania nthi na kwarania nabo ya untobo mwe butethetie kaunti ukura na njira yo kucheria onjorithia. We spoke about the possibility of revival of fish processing in Homa Bay County because that is a big employer for the people of Homa Bay. Rwanyiro gima nirongiro nekete kuwati lobune ndeni akaunti uo ontubu mitethetie kuwata namba yele ndeni akaunti ritongeretie ndigurune ya Kenya.
kaunti ne mutori ya Tharaka Nithi njoke inonanitie kwithira nindi akithiatira kwa kwimirandi mwanya ararua nindi ombete kwithira icemana kia na Minister Davis Chirchir amwe na kinyo Minister wa Kigina kenda kuthiatira mirandi irethirite kirwama ndene ya kaunti u tinkanja ya nendeni ya moya mendikithia ya magavana mwanya bethirite baitumaira na yangi nkabo ya rabambikio tumira nyumene kenda utiera kaunti choni wetana mbere na kuthara. Phineas Imana, gari ya siasa kirendeto Cheweru. Atuonekana gakunoka hinchokerete na nteto ingi. Wendo boja kabotina kithimina kinyabule na flavors mwanya yumegeke ke Valentines Raino mabati ni magoko akanyaka ukenero tumeribo boega bwambese siyaku igwatere premium genj date matte finishing roof sheet na magurija rato indikete buruja shiringi 550 o mita kanyaka ofa eji nigatare nkurukino igwatere Espana tile, Jaminia tile, Roman tile, Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora biri nkanya na mutegerejo gokenya medho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku thithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. Aro ai boje tana bote karakara ande imbi baba kara moka imbi nko barugera nante kuivangete yankira moto jaka bakara chap aya kwani yako naye mama tipo akiora ya bioria ai wote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri Boy na haraka. Otemba koja kwa buma otike goromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutu joka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Arigitani kaunti Kiambu, Tharaka Nithi, Meru na Kirinyaga ni babwethetie maandamano ya thiri bakienda kwandikwa gwina kandarasi ya kiuntwire na kinya bitethwa nkathi. Arigitani ba bwite ni bethirite nende bakiriwa micara ya nthi buru ikiringanithwo na kaunti ingi na nende ni bakwenda kwithira bakiananua na bangi. Rita Mwaniki na Ntetoi. Nurses aria marutaga wira rungu rwa muvango wa Universal Health Cover kana UHC akuma kaunti cia Embu, Kirinyaga, Tharaka Nithi na Meru ni marurunganite thiini wa tauni ya Embu makienda kwa maandiko permanent and pensionable. Ino ni vuva yao kwandikwa na kandarathi mwaka wa 2020 kuvurana na murimo wa COVID-19 na varia meriritwo magakorwo makiandikwa permanent no ati undu uria utari wekika nginyagia umuthi. Kwamba hawa wauguzi walikuwa wameanjiliwa katika kandarasi ya miaka 3 ambapo walikuwa wamepewa tumekubaliana na serikali kwamba baada ya miaka 3 wataweza kupewa kandarasi ya kudumu ama permanent and pensionable. Wauguo ni marenda misara yao gukorwo ikiongererwa na kuigananua ta nurses aria engi mandikitwe ni thirikari cia kaunti. Ira tureta ni career decency. Gutire uria tungikorwa turaruta wira the same, tukaruta wira under the same conditions. Tukaruta wira na the same staff we na the same qualification in the hospital setting
but twokane marivi the government yeka kindu twetaga discrimination mukarivwa ngurani thai na sisi baba ingi batekona inya transport ye weta ngugine kaba kuromba ituingiri nyomba ana beto bate kuthoma watu wameumia. Sisi wana USC tumeweza kuumia, wengine wetu ambao walikufa wakihudumia wagonjwa wakati wa janga la corona. Mpaka wakati huu familia zao bado zinaendelea kusunika na wengine bado hawajaipata any compensation. Na Valeri marenda gavana Cecily Mbarire na gavana aria engi makorwe makiaraniria na thirikari nene na kumavakivonia kia mateta mao. Tucamanetie guko tondu turamenya ni home county, the chair of UDA giving her a message, tukimuhe message ya kuga ciana citu ici young professional ni mahinyiriirio with no equal pay, ni turenda maheo better term njega cia permanent and pensionable. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarite Mwaniki wa Musiri. Kwina wiriro bunene kiri wendi bo kimera thiurune ya Somalia kumane na micemanio ria ithirite kibwithu ni atongeria mona biashara ba kimera kiu bakiaria bari Nairobi atongeria baba atongeretwe ni mubunge wa Embe Central Dan Kili witare mbamira bakithira bakimenya mauri ya meru ya kimera kiu Jumatatu ya kiume twitite na wa MCA wa Embe East awite wona nendiro adiroro rika kethira iki muswanda yo kabira wendi bo kimera ndene ya mbunge ya Meru ndiborite arimi na biashara kwithira bena umire kaitene kaba ingite wendia no tui bo kimera kiu Mario ni Karui aribotie. Kiumia kimwe riu mugomo wa kimera yutite na mbere atongeria mwanya ni baikite karu muci munene wa Nairobi kwariria thini ilumite kimera ki bario atongeria bathirikari nene kuma kiri ministry ya urimi na bomwe barimi na biashara bamira kumembe na araba kiaria batongeretwe ni mubunge wa Embe Central Dan Kili ni bawite bakawatanira utira bakuona ntaira ya kimera ki ero turatimana na bunge bonde ba Meru including the Senator Meru na kinyanga bano Meru na reire na to batu tukwenda ndo cia Meru thai bitu kwenda ni ukombwamira ukombwamira neye wenthe tuwatana twale sauti imwe kenda dunia yona obuo Ameru tuwatanire tukenda ukombwa murimi yetu na ruwa retu tirimanite na yori twatimane na CS wa water PS agriculture twatimana representative bakuma mira buying committee mira pressing committee James Mithika twatimana na director general wa AFA twatimana directorate mira ki minister of agriculture bondo twatimana tabwero na ruwa twatimana na stick unda sibabo tumini anto baba turera mira na baya bakua anto baba kwenda twaria kuto abatu no tuba tomba kwali tukala kwali manto yayo itukwenda utirimana na muri wengwa kawo ya murimi yetu mila thoko na twete kandia twatimana abo ruyu kuru yote kwa tuna no twatimana abo before Monday by Wednesday tukulita report kamili kuto kwa expect kwa tuna mshemo yonge probably Monday kienda tumba kulita report kamili lakini kuto kwenda kwa murimi yetu musumare aliwa Mumeru atumba kuvumilia nya kiumia kimwe yatulite marua kelenkana na uruwe mirandu urwira kenda kurirwa na tukwenda obera batwi bibi kwenda na dhaini kuvumilia bavumilie owe na mutu enyulirongi owe na kirio enyulirongi kimwe tuendane tukilendwe totobora miresho kwa kuronkonia ngirimaneli nkonia ngirimaneli ngiriluani alele urongiriana kinyoko dono aturire mirandi thai ukarikaba Kili na wite no mwanka bawatanire moria mira kiri ya uribayo batu awamena jeda bia tumetoka randi kintu kimwagi mauri bia tumetoka randi no ntuba kwithirwa ntura winara uramira Somalia Sumari batu mara mbesa Nairobi bati mwiro kweli bwanteto ko musumaro Nairobi atumarambia akiedisia we aturi ya peanut ko byo tukara bibiu na ibo ndo tukwenda utirima na watu ngorambia Nairobi batu tuliwafanyi kazi bo kana tulalitingwe bo bakulia munde ndo bakabirite mira katu wana biashara wenzao ndo tumba kulwa kintu we wa mbesa unengora $40 that is about 4,600 we onengera 400 shillings that is big crazy
Kwa hiyo mimi kwenda na tani 40 ni ndo lazima tutume 20 tani ingi 20 nasi aita kwa hiyo tukwenda kudiscuss kinyama ulia tani kuongelwa asiongelwa tani itakiasi kueleweka. MC wa Igembe East Titus Murithi Mutiria na wete ona rwaria rwarikia ari tayari wiki muswanda kiri assembly ya Meru nikenda mira ikirwa mawatho yara ya bati utungatirwa kaita konthe na iri njira imwe ya utethia murimi na mubiashara. Tumeore kwa mashamba Nairobi na PS Rono na Kongre Meru. Kwenda kuwa ni ati nonto mira iko na changamoto nyingi excess kenda kuwa andora kwa shughuli kama ndo chama nikorwa kwa document ira na speed kena ni media assembly kama na motion da motion yoro kare to number 1 issue transport mira ya gollo ya tu mbele ya kinyama mando transport ate menyayo ni kwa dragi sumari manga troka sumari ya kumenyami ndani hiyo to kana to dina so kwa issue transport kwa issue pricing inyo watu kamera membini okundroe na kwa watu kantu bako benefit niyo to na to kira pricing ile ba tu kinyambura yurete no to teka komba kuna mbura ruare mere wa royo kumanisha kuna kateli dere kwa tu Somali kata midumiro kana mera yoro ruare ba tu reba kona baita so to kanya pricing ile kende bu to tuweka burene na mbone mera yetu weta number 2 ando badime tondo kadi Mohamed karabini tondo bitano ko bwidike bu tondo ko mi bwidike bunda tunaenda weka sheria the same game motion ira kutuweka mira yedi mona kilo ordo tumakarate ordo tumabinge kana kwa mia wewe kilo ambesi yana ndio kwenda kuwa barabara shughulika na mambo ya barabara kuendelea wende tayari diki assembly kana mta kwa motion diki assembly kilo kai sheria ndio tukare mashinani sheria atuke tu mita assembly engine yitu kenda kinya kimbungera nani numero ya kasu dai ko jakire akasu renge leo kasu so we need mambo ya igre kwa sheria mambo ya transport mambo ya pricing na mambo ya kudima kilo sietu kana mira yoro bara kupati na tukifanya hivyo itakuwa sawa na ingwe tukumira ingwa ntuko inkai antu bagumia sana lakini kato vumilie kidogo na tuone ntaira ndo raimu sema ni mwisho wa rero Nairobi kenda yo abwedua at least mira yo nekyo na kutuke once for all mira tena dena sia hapa down zile Nikiripotera Weru TV Kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Twarere ntuku yo kongwera kamemea ndoro na Jackson Karanjora ni mutongeria wa Media Council Terrorista na wete mwaka yo niyo kumethe mwingi mantu igi waloloku borera bakiare mamburena ya Kibrecha Girls na raba kuliongerete club ya Ndekibantu to skuru neu weta nyumba cia nteto nikinye twarere ne muno kire kuritakari kiundune na mwaka yo bakethira bakiarire muno mantu igi kutheremia riera. Ere ntugo ya gukongwira ntugo ya rendio nthiguruni Jackson Karanjo rimurugamiri wa kanjo ya wandiki bwa ntheto Eastern Region na wetete mworoto akanjo no mwanko yikomenya bura rendio yomba kurutana mantu megie no garuruku no menyeri bwa rera. This year's theme is radio and climate change, and we will be looking at how radio can be an important tool in addressing matters related to climate change. How radio can be used to raise awareness and educate the masses on how they can play their parts in different capacities to address matters related to climate change and environment conservation. Nere ntugo no ya kimwanya Karanja na diongerete chukuru yare ya Kibirichia kenda wekira inya rito barabe na kiroto gya gutweka andiki bandeto ntugo chieyete. The Media Council of Kenya has come up with a program that seeks to build the capacities, nurture talents and skills of students in journalism clubs in different high schools. The theme behind it is for us to have responsible consumption and dissemination of information of these young talents that we have in high schools. We feel that there's a lot of importance for us to nurture the skills of the students in different high schools for them to become better and professional journalists in years to come. So the council seeks to continue engaging with different high schools in an attempt to build their personal capacities on different matters. Ni tagaria riraria mukirito na njira kimwanya mono na arimo amwe na aritoba kiuga ni tagaria rino guni mono kiri aritoba chukuru eno. This visit is so timely. It's so timely, especially to the students, because it's going to empower them
I'm sure they have been taken through everything that one requires for them to pursue journalism as a career. And I'm sure at the end of it all, this being the first visit, we are going to have an empowered club. We are going to produce news anchors. The Media Council has also taught us a lot, and it has also motivated us to become journalists. And we also hope that we will continue the same spirit of being journalists in the future. Leo tumekuwa na siku ya kuangazia talanta ambazo tuko nazo hapa shuleni. Tumeweza kusikiliza wanafunzi wengi ambao wameweza kuonyesha talanta zao. Najua wengi wanataka kuwa wanahabari baada ya matokeo ya kidato cha 4. Basi wengi hata wanaweza kuuliza maswali, ni vipi tutaweza kusoma na tutasoma nini ili tuweze kupata tumekuwa wanahabari wa siku zijazo. Kuma kibiri chekisho mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Father Heliod Mwenda wa parish ya Mukothimana leta yuthi bokume kirima antu ya akabagu no turone dabara ike sekondari kenda bethira baitete kakiri uturo bo akiaria uwete urimi ne onto boko guna baingena ya parish nende ne bakurutana mantu igi urimi kenda antu pombo kwirungamira bari bongwa uturone Paul Wakabithi aribotie. Geria Father Inchanjo Mukothima Catholic Parish Father Heliod Mwenda na ugite bantu mwana rike university basoka muchi kong'ong'ago gumto nombe kwanjiria urithi kinya bwanguku Mwenda aritio go gwalirambite kwigwe na urithi bonene bwa makuyu gontu kwangu komendani ng'ombe na bingi ituri maganguku kana itwithara twina urithi bwa nguku na kinya makuyu na kinya otikacha irio bia munda iturimite mpoka na mpepe Father Mwenda akiaria nkuru kina tariretie kwa mbere it is very cheap nonto sienda some very little capital kwa moyuthi na ngiri nkai kedho ngiri mwane kuona ichuibina. That means that when you have like 10,000 no kuwithdraw na ngoku inyinge mono na ngoku ile ni kuambiria capital kwa moyuthi ena ngoku igana na kendia siringi ngiri mwe, that is 100,000. So I encourage young people by the roveno urithi bwa nguku agitariria mutaratara rothingatagirwo kiri urithi bubu nguku ibwenda utheru bunene muno urithi bwa nguku ibwenda utumira theroko available materials njeito tumaira sukuma mpoka mwere muya na twashoka tukagurira irio. So I encourage the young people Pedro Bena urithi bwa nguku igoro twina kinya alito bare thero bare attachment na ibe jaga tugakarabo 3 months na tukaboneria practically uria nguku irithagua na nyama kuyora jarithagua na ibauma ja bena kirira kinene kirimbe ombethe muno rira mtu akurikie cukuru imbira ayuthi betu kuandikwa igukwega lakini ukomba guciandika iungeni more than kulitangu geku. For example kaandikwa 10,000 per month. 10,000 per month imbecha inkai mono kulingana na economy thai, lakini ukethro ina nguku igana kinya nguku ikarekagia nkara imwe ntuku itikagerekia nguku for example 70 wina nguku igana iwikireti ingana iwikireti ithatu na kireti ithatu imwe kienda gwenya 500 that is 1,500 per day. Kwa ntuko dhate no kuona over 20,000 na nogita ngogire ingesu. Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Beto Paul Wakabithi. Abunge ba Western nara speaker wa bunge nene Moses Masika Wetangula umwetene bachumbiretio muyeka kumanina barabo mumeneria bakeria bunge babu wita batitikire speaker nikurete yo kyawe na bena witikio no rutingwe bwawe bobo yete ore Wetangula ethirite nende akimeneru bonene kumanina wingi bwa Azimio kana Kenya Kwanza ndene ya bunge nene. Over the past 2 weeks, we have seen and heard of a sustained attempt to vilify the office and person of the Speaker of the National Assembly, the retired Honorable Dr. Moses Masika Wetangula, EGH MP. We note that before the commencement of this 4th session of the 13th Parliament, sections of the mainstream media have published very misleading headlines and reports in anticipation of the Speaker's guidance relating to the majority and minority party of the National Assembly.
In a most unfair manner, the Speaker has been prosecuted, convicted, and sentenced in the court of public opinion by sections of the press. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the Speaker. Yes. We put the personalities who are behind this false and fake script on notice. If they are worth the assault, let them come forward and face us in the open instead of hiding in the shadows. The members of the National Assembly across the board have full confidence in the Speaker and abide with and respect his guidance of the National Assembly. We note our disapproval in the strongest terms of any narrative that seeks to portray a contrary picture. So it's not about a tribalism or what. It is how Kenyans we have decided to make this country. That everything we put in context with our people. So that's how it is. So when Western sees us doing all these things as leaders in parliament, they wonder whether we are normal or abnormal. We are very normal, and we are not going to touch the Speaker. Period. There is no way Speaker is going. Nowhere. Nowhere. That one we have to say. Muthiri nteto chewero nguchokere nkatho no tubo gutho watandite na una katho che mwanya kire bara bonde bakinyanditie nteto chutu kwadwa ri hamwe na mubango yo siasa muno to mathithi ukari Purity Richard nani mutembe yadwan. Good night and God bless.